I onda sad idemo malo na posel. I ovo jutro na poslu zatiče jedno vrijedno dijete. Svi moraju raditi. A tako se i vi dan za danom bavite vašim poslom. Znate li da li vam je večer dosuđena? Jer kao moram raditi, ali moraš i živjeti u vječnosti, inače mreš. Kao moram raditi i onda ideš na posao i crnčiš tamo i nisi zadovoljan, ali moraš raditi da zaradiš novac da možeš živjeti. Dobro, ali ti znaš da moraš zaraditi duhovni novac da možeš duhovno živjeti. To je duhovno blago. Matej 6:19 do 21 i Luka 12:33 do 34. Znači, ko što moraš, ali si totalno zaslijepljen, pa ništa ne kužiš, moraš raditi da bi živio u svijetu, da dobiješ novac. Jel' tako? Tako isto moraš raditi na duši, raditi za kraljevstvo, da dobiješ duhovni novac koji će te čekati u onu stranu da možeš tamo živjeti, jer inače ćeš krepucnut. Kužiš? Ali obično mi stanemo na moram raditi i to je jedino što moraš. Recimo, fascinantno je kako ljudi moraju imati neke stvari u svijetu i ako im to smo već govorili više puta, i ako im slučajno te stvari se pokvare ili se unište, oni koji inače nemaju novaca, odmah nađu novaca, snađu se jer moraju imati te stvari. Jel' tako? To znamo svi. Ok. Ti isti ljudi, kad su im duhovne stvari pokvarene ili su uništene kao duhovni strojevi, duhovni auto, duhovna mašina za veš, to, oni se ne snađu da bi nabavili novaca, kupili nove ili ih popravili. Jer znate zašto je to tako? Zato što gdje im je srce, tamo im je blago. Gdje im je blago, tamo im je srce. Ti su na putu pakao, koji se snađu za prirodno, ali se ne znaju snaći za duhovno. Jer znate zašto? Jer su duhovno mrtvi. Možete slobodno amenovati. Jer oni nisu manje snalažljivi. Oni su isto snalažljivi. Samo ih nije briga. To nije ih briga je znak da su na putu propasti. Je li kužiš? Ja ne kužim kako se oni znaju posuditi da bi popravili mašinu za veš. Ali to jedino mi pada na pamet to kad je nešto njihovo. Ali ako bi nekome namirili potrebu, onda ne znaju se snaći. To vam je zato što ih nije briga za nikoga, a takva će im biti sudbina. Jel imamo amen? Ok.